I pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Da, kao što vidite danas pravimo drugačiji video. To jest vidjet ćete tek, zato što danas radimo prvi Q&A na ovom kanalu. Stinger iza mene, a ja idem u šumu da video iz šetnje. I onda ću ja tako čitati pitanja i odgovarati na ista. Naravno, očekujte samo iskrene odgovore i ajmo. Idemo u šumu, pošto ovdje je onako malo prevruće, idemo tražiti vjeverice, divlje životinje, nusput odgovarati na pitanja i vidjeti zapravo kako će ispast sve ovo. Već sam crkao, a tek smo krenuli. Evo prvo pitanje, počinjemo. Kaže, čemu ta tetovaža iz naslova 50 Cent filma? Znači radi se o tetovaži koju ja imam, Get Rich or Die Trying. I iako 99% ljudi misli da je to zapravo vezano isključivo uz 50 Centa, jer svi znamo da se on proslavio izdavajući taj album prije svega, pa tek onda poslije film i sve. Ova tetovaža zapravo nema veze direktno sa filmom, nego ja vidim ovo kao nekakav životni moto, pošto da, živimo u materijalnom svijetu i nažalost sve se vrti oko novca. Tako da nije vezano striktno uz 50 Centa album ili film, nego ja to vidim kao životni moto. Utjecaj rata u Ukrajini na odabir Kije. Pa na taj način sam ja zapravo odredio svojevrsne sankcije zapadnim proizvođačima automobila. Šalim se naravno. U biti rat u Ukrajini nije imao nikakav utjecaj na odabir Kije, zato što je Kia preskup automobil i preveliki potrošač da bi to imalo ikakve veze. Smatraš li da je zemlja ravna? Pa, nažalost, premalo putujem da bih mogao utvrditi i odgovoriti 100% na ovo pitanje, ali ponekad stvarno imam dojam da stojim na rubu, tako da ostavit ću mogućnost da je ravna ploča. Četvrto pitanje, jesi li cijepljen? Da, 2 puta plus booster. Šta da vam kažem ljudi, tako je izgledalo u početku da neće biti boostera, da neće biti više, u više navrata cijepljenja i svega toga. Jevi ga, šta da se radi, cijepio sam se prošle godine prije što sam išao u Hrvatsku, da bih izbjegao onu peripetiju i sve i eto, tako je kako je, cijepljen sam protiv svega osim protiv ludila kravljeg. Kaže dalje, imao si mir sa BMW-om, sada diskoteka u glavi. To se odnosi na to što sam kupio Q Stingera. Čovjek želi reći vjerojatno da sam imao mir sa BMW-om, a sada otkako sam kupio Stinger da je došlo do dosta promjena i svega toga. Pa, to je djelomično istina, ali to nema veze sa Stingerom, nego isključivo sa onim što se događa u mojoj glavi. Tako da, 200% sam odlučio promijeniti neke stvari kako u životu, tako i na ovom kanalu. Znači, još iskreniji biti, još više govoriti svoje mišljenje i sve. I ako je to diskoteka u glavi, onda da, prijatelju, u pravu si, sa BMW-om to nije bilo toliko izraženo, ali to nema veze sa autom, nego isključivo sa mnom. Kakvi su tvoji pogledi u svezi LGBTXYZ zajednice? Ne odobravam to, jer smatram da je brak ili veza zajednica između muškarca, žene i automobila. Tako da, to su moji pogledi. Je li ti se stil vožnje i parkiranja promijenio od kada si prestao voziti BMW? Je, uvelike, čak sam počeo koristiti i žmigavce. A što se parkiranja tiče, još uvijek se uzdam u neke svoje vještine, bez obzira na 360 kameru, iako mogu reći da se Stinger totalno drugačije vozi i nije se promijenio, ali da, bitno je ovo sa žmigavcima. Jel voziš Kiju sa rukom na prozoru? Ne, prijatelju, čekam da počne nova školska godina i studentska, i onda kad ovi krenu, to jest ove, malo onako u šetnicu, onda će to doći do izražaja. Sada ovako trenutno, ne. Isti čovjek pita, jel si objesio Isusa na retrovizor? Htio sam,
ali nisam uspio naći odgovarajuću veličinu, pošto svakako mi je cilj objesiti velikog Isusa, znači na veliki retrovizor, pošto Kia ima dosta velike retrovizore i onda bi bio pravi Hrvat katolik i sve to. Zapravo, do idućeg godišnjeg stignem naći još nešto. Kada će M paket na Kiu? Zapravo sam razmišljao kombinirati AMG i M paket na Kiji, ali za sada sam još uvijek u fazi istraživanja, tako da očekujem do kraja ove godine da ćemo već staviti prve naljepnice i sve to. Zašto da ne? Kakva je preciznost volana na Kiji u odnosu na BMW? Pa, iskreno govoreći, BMW je po tom pitanju bolji. Ima precizniji volan, bolji je odaziv na volanu od Kije, ali za to ne treba puno ni pričati, ni trošiti riječi, to se zapravo i očekivalo. Iako moram priznati da sam vrlo ugodno iznenađen što se tiče same preciznosti Stingera i zapravo što se tiče te upravljivosti. Znam da mnogi na YouTubeu pričaju da to baš nije tako, ali ti ljudi su vjerojatno vozili nekakve super sportske automobile za razliku od mene. Ja sam vrlo zadovoljan, iako opet kažem, BMW je po tom pitanju bolji, ali zapravo šta se drugo moglo i očekivati, ne? Utjecaj realnog aikida na odabir Kije. Za sve one koji ne znaju, realni aikido je vještina koja slabe čini jačima, a jake plemenitima i svjesnima svoje snage. Dakle, u mom slučaju, što se tiče BMW-a, moramo se vratiti korak nazad. Vozeći BMW dugi niz godina uopće nisam primijetio da mi je kita postala nešto veća ili da se bilo šta promijenilo po tom pitanju, bez obzira bila ruka na prozoru ili bilo koja kombinacija, ništa nisam promijenio i primijetio. Tako da prelaskom na drugu marku, u ovom slučaju Kiu, zapravo da, utjecaj aikida je donekle velik, pošto sam ja postao plemenit i zapravo svjestan svoje snage. Zašto Stinger, a ne BMW 6 Grand Coupe ili BMW 4 Grand Coupe? Moje mišljenje je da je premala razlika između sedmice i šestice Grand Coupe. Šestica je lijep auto, znači je dobar auto i sve, ali u mom nekom svijetu to je ipak još uvijek premala razlika između ta dva modela i pošto sam ja htio svakako nekakvu određenu promjenu, onda je logičan izbor bio nešto drugo, a ne šestica Grand Coupe. Ok, što se tiče četvorke Grand Coupe, moje mišljenje je da je Stinger puno bolji i kompletni automobil od četvorke Grand Coupe, tako da ona nije bila čak ni u užem izboru. Da li ima razlike u osiguranju između 3.3 i 3.0 agregata? Odnosi se na Kia Stinger. Ima li Kia Stinger uopće 3.0 agregat? Koliko ja znam, oba agregata su 3,3 litre, no međutim razlika je u tome što jedan, kao što je kod mene, ima 370 konja, to jest bez OPF filtera je, a onaj drugi slabiji, koji se još uvijek ugrađuje u model Stinger, ima 366 konjskih snaga i OPF. Razlika u osiguranju je minimalna, s tim da bitno je za naglasiti koga zanima koliko je osiguranje kada zapravo gledate koliko auto troši i kako dobro ili loše ide. Ima dosta divljih životinja, tako da idem se vratiti na stazu. Koliko je godišnji servis za Kia Stinger? Pa, cijena je oko 600 eura, prema svemu onome što sam do sada čuo, kako od ovlaštenog hendlera, tako i ono što sam našao na internetu. No, međutim, ja to još uvijek ne bih 100% potvrdio iz prve ruke, zato što moj veliki servis ove godine je u planu negdje oko 9. mjeseca, tako da u tom slučaju mogu naravno i želim snimiti video na tu temu i izaći sa svim točnim podacima zapravo o čemu se radi, šta se sve mijenjalo i koliko me to na kraju krajeva koštalo. Ali ovako, kažem, opet prema neslužbenim informacijama, cijena bi se trebala kretati oko nekih 600 eura. U kakvom je stanju lak i da li ima znakova hrđe na podvozju? Lak je u odličnom stanju, auto gotovo da nije ni vožen, na svu moju sreću i zadovoljstvo, a što se tiče znakova hrđe na podvozju, nema ih. Znači, auto sam gledao prije kupovine direktno kod hendlera, bio je na Happy Bini i sve, i da je bilo kakvih znakova hrđe, ne bi ga ni kupio. Da li s obzirom na to da Kia neće raditi Stinger 2, jel misliš da će to pomoć ili odmoć cijeni auta kao rabljenog?
Iskreno rečeno, mislim da to može samo pomoći, pogotovo u mom slučaju zato što, kao što sam već rekao, radi se o modelu, o izvedbi koja se proizvodila svega 10 mjeseci, to jest ovaj sa 370 konja, i to je bilo negdje od 10. mjeseca 2017. kada je Stinger izašao pa do 8. mjeseca 2018. Tako da, u biti, da, računam da neće loše utjecati na cijenu to što nema drugog modela, nasljednika, nego da će zapravo još dodatno ojačati, stabilizirati samu cijenu na tržištu, pošto ako gledate oglase i sve, dosta puno, gotovo svi su oni sa OPF filterom i 366 konja, dok su ovi, kao što je moj, dosta rijetki. Da li čuješ neke zvukove u vožnji ili ti se čini da ih čuješ? Ne, osim ako me pritjera prdnut, pa pustim ono goluba i onda bi to bio neki čudan strani zvuk. Da li imaš akustična stakla, planiraš li mijenjati zvučnike i podešavati DSP? Nemam akustična stakla, stakla su, koliko ja znam, obična. A što se tiče zvučnika, radi se o 15 Harman Kardon zvučnika, znači o jednom vrlo urednom, kvalitetnom ozvučenju, tako da nisam imao u planu mijenjati zvučnike, samim time ni podešavati DSP, i veliku ulogu u svemu tome igra i činjenica da meni samo ozvučenje, glazba nije jedan od najvažnijih faktora što se tiče samog automobila. Kaže dalje, sad kad si stavio keramiku, da li je dovoljno jak mlaz male nužde da skine muhe koje su zaljepljene na branik? Ovo je vrlo zanimljivo pitanje, ali evo ovako ćemo. 500 lajkova na video i testirat ću vam u praksi da li je dovoljan mlaz male nužde da skine lak sa branika, a ne samo one muhe koje se tu i tamo poljepe. Znači, 500 lajkova na video i ide video gdje testiram koliko je zapravo dobra keramika i koliko je jak mlaz male nužde. Hoćeš li auto servisirati online ili kod ovlaštenog servisera? Ovo online se vjerojatno odnosi ono da ja servisiram, da ja nešto čačkam, popravljam, mijenjam ulje i slično i sve to snimam. Nažalost, po sve koji prate ovaj kanal, vjerojatno nažalost, neće biti takvih videa, barem što se tiče Kia Stinger, i planiram Kiu isključivo servisirati u ovlaštenom servisu, i to ponajviše radi garancije. Planiraš li ga prodavati u skorije vrijeme, misli se na Stingera, i planiraš li dodatno zaraditi, pošto je takvo stanje na tržištu da rabljeni automobili dobro drže cijenu, a mnoge cijene čak idu i gore? Ne planiram prodavati Stingera, dapače, planiram auto zadržati još najmanje 2-3 godine. Bez obzira na trenutno vrlo dobro stanje na tržištu rabljenih automobila, vrlo dobro po mene i ostale vlasnike, ali zato, ono što sam govorio, planiram uskoro prodavati Škodu. I o tome će biti naravno ponovo poseban video. Prije toga radit ćemo TIF na Škodi i sve, što će također biti jedan poseban video. I onda nakon toga, što ako se uspješno proda Škoda, vidjet ćemo šta i kako dalje, ali uglavnom Stinger ostaje kao daily driver, a možda bude jednog dana došla nekakva šarafaljka. Jel te prepoznaju susjedi sada kada si u Kiji i jel se okreću ženske za crvenom zvjerkom? Wow. Susjedi me prepoznaju ovdje u Njemačkoj, pošto u Hrvatskoj još niko ni ne zna gotovo da sam kupio Kiu, osim ovih nekoliko ljudi koji gledaju ovaj kanal. Što se tiče ženski, pa ne okreću se samo ženske, često se okrenu i muškarci. Mnogi ne znaju o kojem se autu radi, pošto je jedini u gradu i u nekakvoj užoj okolici, trenutno, jel, možda sad postane popularan, ali ne bi uopće bilo loše da se okreću, pošto nisam primijetio da su se okretale za sedmicom. Kako ti je sad dok si slavan, to jest više nisi anonimac? Jel te ljudi prepoznaju na ulici? Dobiješ li nemoralne ponude? Jel imaš namjeru se promijeniti kao i sve slavne ličnosti? Pa, nažalost, još uvijek nisam dovoljno slavan da bih mogao na pravi način o tome pričati, ali se nadam da će uskoro biti i tako nešto u pitanju. Nemoralne ponude dobijem još jedino od svog poslodavca u privatnom životu, i tako da eto, like, share, subscribe, pomozite da ne moram više dobivati nemoralne ponude te vrste. A što se tiče toga da li se imam namjeru mijenjati ili ne, ukoliko bih postao recimo slavan ili nešto,
Ne, nemam se namjeru mijenjati, možda jedino na pozitivno, znači da sam češće u dobrom raspoloženju i sve, a ne ono da idemo na foru pišaj po sirotinji i ovo, ono i ovako i onako, jer smatram da to nije onako kvalitetna i dobra reklama za nekoga ipak koga gleda šira populacija. I da, bilo je još jedno pitanje, a to je da li me ljudi prepoznaju na ulici? Ne, definitivno ne, ali mislim da bi bilo baš cool da me ono prepoznaju i sve to. Nadam se će jednog dana možda doći i na tu razinu. Jel ti neugodno što si dao toliko love za brzog nasljednika Kia šume? What? Kakva Kia šuma, šta pričaš, čovječe? Bože dragi. Da, brate, priznajem da se pomalo osjećam neugodno što sam na taj način za svega 40.000 eura shvatio zapravo da se ne isplati biti rob određenog brenda, barem kada je u pitanju automobilski svijet, i da sam znao ranije da se za svega 40.000 eura čovjek može osloboditi iz tog nekog robovlasničkog sindroma i maknuti od takvog funkcioniranja. Uradio bih i prije ovako nešto i kupio bi nasljednika bilo Kia šume ili bilo čega drugog jednostavno. Gdje vidiš sebe u odnosu na konkurenciju? Koju konkurenciju? Koju konkurenciju, brate, ono? Šalim se, naravno. Ne obraćam puno pažnje na konkurenciju, iako to mnogima izgleda drugačije. Jednostavno nastojim maksimalno biti svoj, nastojim pokazati ono i dobre i loše strane nekih tih automobila i dobre i loše strane samoga sebe na kraju krajeva. I to je to zapravo. Pitanje za BMW F10 530 XD. Vaše mišljenje o Stage 1 chip tuningu? Pa, nemam ništa protiv chip tuninga. Pogotovo ako se radi o čovjeku, firmi koji se profesionalno bave s tim i ukoliko je sve odrađeno kako treba. Preporučio bih naravno svakome ko se odlučuje na ovakav jedan korak da obavezno auto provjeri prije i poslije na valjcima, kako bih doista primijetili razliku u snazi, a da izbjegavate one likove koji vam u ovakvoj šumi ili na parkingu za 100 eura kao stave neku mapu i onda vas je pun internet poslije da tražite pomoć, zašto mi auto trokira, zašto mi ne valja ovo, zašto mi ne valja ono. U većini slučajeva je radi loših mapa. I da, još jednom, znači sa svakoga ko se odlučuje na ovakav korak, odradite to kvalitetno, profesionalno i ne bi smjelo biti nikakvih problema. Još jedno pitanje od istog gledatelja. Znam da ste rekli da je preventivno mijenjanje lanca glupost, ali zar po vama nakon 200.000 km nije pouzdaniji novi lanac nego polovni koji se nalazi u njemu? Plus, ako se radi o ovlaštenom servisu, ide garancija na njega ili... Tako je, jesam, rekao sam da je mijenjanje lanca glupost, također sam rekao da je preventivno mijenjanje lanca glupost. Ja bih, kada pričamo o lancu kod BMW-a, napravio određenu kategorizaciju i podijelio te neke motore na one koji su problematični sa lancom i na one koji nisu problematični sa samim lancom. Jel? By the way, naravno da je novi lanac bolji od nekoga koji je prešao već 200, 300, 500 tisuća kilometara, to nitko ne spori, ali isto tako moramo postaviti jedno drugo pitanje, a to je tko vama garantira da i taj novi lanac neće doći u probleme, da i njegova kvaliteta možda nije upitna na neki način i da na kraju krajeva s vremenom neće doći do pucanja ili istezanja. Tako da što se ovoga tiče, definitivno je jako kompleksna tema u pitanju i zahtjeva puno više vremena od ovog kratkog odgovora sada. Ostala su nam još dva pitanja, da tako kažem. Tako da nastojat ću još odgovoriti i na njih i onda, pošto sam se izgubio već u ovoj šumi, moram tražiti put, da me ne rastrgaju medvjedi ili nešto, pošto u tom slučaju ovaj video neće ni doći na YouTube zapravo. Vi ćete uskraćeni ostati za odgovore, a ja ću ostati uskraćen za ovo malo života. Jel? Ok, imam dva puta. Jel trebam sad ići lijevo ili desno? Nemam pojma, evo viš. Nadam se da se vidi, to su ta dva puta. Ali ajde da pročitam jedno pitanje, pa onda ću se odlučiti za lijevi ili desni. Ovo je zapravo više komentar nego samo pitanje. Kaže, auto koji imaš je vrh, pogledaj ostale youtubere šta kupuju, klasik, BMW, Audi i slično.
Ti sa autom koji imaš možeš dosta toga uraditi sa kanalom. Moj savjet je da videi mogu prestati biti monotoni. Jedan na drugi lica i samo to što pričaš u kameru i dosta, meni se barem tako čini kao negativnosti uvijek, malo više energije, drugačiji način rada i mislim da bi mogao imati jako dobar i gledan kanal. Hvala prijatelju. PS, nema ljutnje, samo sam rekao što mislim i ono što bi po meni možda moglo biti bolje. Pozdrav. Trebaš shvatiti i ti i svi oni koji ovo gledaju da dobar dio te negativnosti proizlazi iz toga što kanal zapravo, došli smo na razinu da je ovaj kanal jedan od najnegledanijih na YouTube-u, iako ima dosta videa sa raznim temama koji su i do it yourself, i tutorial, i ovo, i ono, i ovako, i onako. Nije tako jednostavno doći nakon teškog napornog radnog dana, tjedna ili bilo čega mjeseca, puno projekata i svega i onda još uzeti i izbaciti, ne znam, 10 videa ili koliko već sa podjednako dobrim raspoloženjem i kvalitetom i podjednako zanimljivim temama. Veliku ulogu igraju ljudi koji ovo gledaju, ne samo što se tiče lajkova, nego i što se tiče komentara, jer kada bi ljudi više komentirali, kada bi mi rekli, ukazali na nekakve greške, na što sam ja uvijek pozivao u svakom svom videu, onda bi i meni kao takvom bilo lakše pokušati ispraviti te nekakve greške i poboljšati rad cijelog kanala. Kad sam ovdje došao do samog kraja šume, tamo je parking i razmišljam sada kako bi ja mogao naći neku divlju vjevericu i ponijeti sa sobom, pošto sam čuo da su onako vrlo zanimljivi kućni ljubimci i sve. A pošto sam se već našao u šumi, onda je možda bilo cool da pokušam naći jednu, Da, ali, pošto mi nema ko držati kameru i pošto na to neće biti snimljeno, ja ću ostati tražiti vjevericu, a vi napišite u komentar šta mislite o ovom videu, šta mislite o jednom ovakvom malo drugačijem kontentu. Znači da ja malo ovako negdje šetam, snimam tipa vlog ili nešto, pričamo o nekoj temi, može biti automobili, može biti nešto drugo. Pošto vidite, eto da smo se dotakli danas i aikido majstorija iz drevnih zemalja Kijestinga. Također smo se dotakli i aktualne situacije u Ukrajini. Također smo se dotakli i divljine njemačke prirode, i svega toga. Tako da, eto, dok mi se ne zavrti u glavi, dok ne padnem skroz dolje i to, like, share, subscribe, a mi se naravno vidimo u idućem videu sa nekom novom temom. Pozdrav!